te mentang sedang no ini program ngin sedang dak kajing ot kiek te mentang IT hai president secretary jo KCLF Lostar kending ya lenti ki jong kalai snam bat kene kesngi kalong kesngi ke basa jingken ma Kalawai ban pernai CLF Women Multipurpose Cooperative Society kalayo ban rakhi penumburom ya ke jingdap lais nampura kata haka artarik uno pra arajar pusan hayeng dorbar ilaka nong thamai mosmai hakani kesngi layo ru ban ot ya ukek kum kadak ke jinga kemenlang haka jingdap lais nampura ke jingal enti ke jongka layo ban pelong ya ke awareness program halor ke gender based violence bala ai da ikong pila nongrum adukit rengkat ke jingkran halor ka koi ka khia na isestar ai lendam na sora CFC UMLA Kashila constituency ba balajit ko pasundram ulalong kum kongsan hakani ka program hak jingdan lang USDO ka sora civil solution ba mang Andrew Shalam MCS kong AR kenta video Kashila bolokan CNR di blog BPM ba Banshan Simyong ba Julius John Sotun naka Mekhala State Skill Development Society Dr. Kit Sawen naka Veterinary Department Sardar ka ilaka nong thamai mosmai ba Kenneth Kongwa rengkat bat katukat ni ki EC members jong ka ilaka nong thamai mosmai kinoy lam bat kit khot ka CLF rengkat kinoy lam bat kit khot ka BO bat kit khot ka SSG bat kiwei kumban cipakan mau kendiat kidon nyotli ki CLF ha ka Shila blog kalawai ban pernai CLF ka dei ka wei na kini kibla pau ba bat kibaya syaprang habaro kiliang khamtam e ha ka jingtre kam ka jongka kidon pat shispa lai panai tli ki SSG bat kit khot jong ki SSG baro kidon shejar shispa sangun hakani kasngi layo ru ya kijingkran na kinongkran ba pero kibla ai mensim hadu kata ta ya kinolam jong kalawai ban pernai CLF na kaliang kongsan ba belajit kupas ndram ulapan pau ba udap da kijingkemen ke bakrau bandon rengkat bat kalawai ban pernai CLF hakani kasngi rakhe jingdap lais nam ke jongka bat na kaliang UMLA ula ai mensim kentukun pam ya ka CLF ba kanang ya syakmat ya kikam bat kanang ba kalawai ban pernai CLF kanang kiu syaprang Nangkio irat village organization Mosman bangadi president John KVO kajumi tekani kapor namna klam kong ning shop e klam da ada jeng snow yo ble dragon ra hakaba maula da pringkat bat ni we dilim ba kajeng ko jeng khia ko maula ai bangin lela bandan ringkat kat ni hi member baro hakani kapor mentapat ninyo saya ke report rekam naik kong ban saramajau i accountant jong CLF kano advice ni besuk bakmen ya pi kaketeng ka jong ngade ban saramajau ngade accountant jong CLF entang anyo ban pule ya ke report rekam jong CLF te mentang ninyo no e kajing ruai pediang naka ya sofrang bio like tab a Barau ni usnem balai ngasukmen bangleo ban pli ya ko office jong pi ka ba pi susim wai na kiriu simet hang te bo nong thamai ba ha ka to ko office jong pi pila buru ya ki service ba fair kumban jirok ya ki kot isla lamination ban passport size ba kiwe kani ka long ka jingker khu ya ka thain jong ni mo Boros katu te ladangin lagi rok manangin hat yang lain namar kendiat kedukan kebejengan tengi mentai mentang ilayo apo sno te habang arung hamto ngai ba office kalong ka barit haga jipet jungang idon kam bandon building ka bakam he
hak baka office kan nong ajong ban tre ki kam yo ka CLF pila approach siaka senong idongi siaka dorbar jongi ngaku musodar baka eksekutif dorbar nila ai ge jaka yefi hang te po kanong temai bapinyo ban sna bat nila ai bapinyo ban penya ki kam hidup Iway pa iway ro kumjo nanget ba kani ka program kan ra sha phi ya ka jing hikai mata asmi ba ka way ro kani kala de lupa ka jing jap mokong lais nam philayo ya kani ka CLF jong phi ba phila treshitam ba manta ka de ka smi ka ba pikhet ye uso jong phi te congratulations nakalem jonga tonganya na sha ka benta kata ka phang ka bangayo kren manta asmi ka de ka jing kren halo ka gender based violence nda bangayo e kani ka topic gender based violence tinggal apet bang ong ni hari khasi jungi nidan ne am kata ka gender based violence katkum ka dictionary meaning gender kamad kanthai lane shenram hoi akatin khasi jungi ka kham duna ma wi kanten yin dale ha hospital ni ong kha khon gender ayu ma ne da khasi padeng ong kha khon kanthai ne shenram te kala kham duna ma ka meaning handiat te gender kamad kanthai lane shenram te habangi ong violence kamat iu violence mana bisa kentlek pat iki khon class 6 7 8 dan ham kisilap na may kakuntin ahimsa apa ka textbook history kabala hikay do Mahatma Gandhi kata ka jingmot kadai ba non violence ahimsa kadai ka kantin Sanskrit kamot ba nyimdai ban penankam da kajing thambor da kajing dam da kajing bitar kata kadi ka ba ulahi kai Mahatma Gandhi menshwa ki porshwa ba ke India kanyo ya ka independence te kani ka kantin violence kami na kadi kata ka kantin kai ba ngimdai ban thambor ngimdai ban leben ngimdai ban bitar ngimdai ban shwa kila pon bha ka jingbot ha kani ka gender based khatna ya iba M Chalam MCS SDO Sora Civil Subdivisional Officer hakani ka por ba in ay ka jingkran ka jumi kai kadau baka sarkar Krishna Bhai ki women based SHG berkumta baki organization village organization baki like federation berkumta ter kelong ke bakongsan akan mahal itu kisnam bala khamiyat atau por orang sedang nongkong kata ke push ban sengge SSG berkumta ter ke push kelong akan mau aku tu por biar keren aku tu kot atau to improve financial independence ni kata ka jing yo jing kot jong kiri ko thai ngathai dangi perkhat ya kani ki bun ki jing perkhat bela mi banengkong kolong hakar kom ko dustur kurti jongi khasi lesi khamduk mangi sendang thai banai ka thai handai digi pekpan nagawai pat ka jing mun bun sin nin lap balodon ko no ka jing sha stom khamtam haga jing kurdu pisah tangka Bunsin kibada desha ki victim kidai ketai. Ngalayo ban witness lightly kisnam rengkat pat kanika ni juya don lang mo kumka nakakot kakhiat na sora CHC te kalong ka internet adu datang ni shitbox nakalang ka sora CHC ru ni ai khublai kerpang halo kanika anniversary celebration jongfi badru ha kanika jingtlai jongfi ba pinangya shakmat te nakalian ka sora CHC ngiwan ban yakren ha ka bay day pat bat ka kot ka khia ti kani ka way ka topic ka banginde kran kumba ang kalong sensitive ka gender hi ka day ka balong sensitive kaya pair kumba la kran di kong pilar ha ka jingkran jong ilu kaya pair sa giway ki snong sa giway ki society sa giway ki state kaya pair bat nangi mangi sani ngidan ka kumba ang ngimdan ga jing isi ki khon kan thai ni buram mo nginyo kerpang ki khun kan thai hoi ki kam da dan than ka jing no siliang dangi pet ha kan ka social ha ka health context in the context of health ha kan ka jing ko jing khia pat ka don le se kumbangan ong ki simrang ki reu rang pa kim juwan sahmat ban check up ban sim ya kini ki health seeking behavior jong kini ki rang pa kin wan sahmat kin Jingkerman kau belong yangi Pancanya hublay kahok yang sakit What I jing isi kan dia
dapat nginyo Bat nakal yang kalawai ban pernai CLF kalayo ban sam ya ki kusna makerpang sya kitu ki SSG bat ki BO ki bla trai bha halaki jong ki kam. ya kami kuslam ya kami kejing ai so pha sya kaya raplang SSG sok mi kabala dia ban siu ya ka fast dose jong kalun bala ai da ka CLF bat kalayo ban shimru ya ka second dose ya kami ka puan mas ngapa ban khot ya ka raplang SSG sok mi sakit belum dokter nak berdiri iso bhaban macam mana kan naslo bhaban kharu ya ya tlilang SG na kita kaniru kabla dia bansi ya ka first dose ya tlilang SG na maulu iso bhaban wanshim ya kane Presiden dan Sekretari Nang Kiwira SG Momlo Pira SG Momlo Pira SG Dalam Pay SG Momlo Badai kini ki atli ki BO ki bahasa ai tikna ya ka report bat kum juru ki bajule bha ya ki activities kat kumba ka office ka pha dia kan ka pon nas no bha ban khot ya i servology ya shaprang BO la tera kade ka kusnam na ka benta ka jingle bha ka jong pi ha ka report ka CLF bat kum juru ya ki activities ba ki pendam Lawai song sebai BO mamlu BO yang kabagin nyo ban pelat yang kanika PM FME loan kata ka baningkong kadika nikai BO kabaan kalawai song sebai BO ban kabalai kadika yaralang BO ban khot ya presiden dan sekretari jong kaya lang BO nong thamai ar lak tingkah ya kalau wei song sebai itu silak sihau ikan apa dia yang ikut proses ya di presiden dan sekretari jong tadi kai bio Hai kublai dan mentajong pi bangan kermen banang ni sakmak inang yo banyak trek hamba hak banyo banyak yang banseng ya kikam kijam hak banyin yo banyak lagi jong kijam kublai syukur I sekretari jong kanang kiu irat VO khat hang ni ya I ba kum ka VO ngidan AA ban ai hak ni ka sngikha jong kebalai senam jong ka CLF kiu irat VO mau smile kabala ai Snobha ya kerik office jongka CLF dia kan ikut Adi Julius Sotun career advisor jongka Meghalaya State Skill Development Society kebadi gawe ka tenat rekam ka bahak to ka Department Labor Skills and Employment te ka MSSDS kede ka society ka ba ai lad ki samla ki longkme bet ki nong shnong jong ka Jila Meghalaya ban peni ya gasap na ni bun ai ya ki ya kata kalat bikin lam pibit ya kata gasap am ki gidon belimba kata gasap am ki gidon kenla ban yeng halai ki jong ki jan kenla ban yo ikalawi bekikena ban seng ya lagi jong ki kam ki jam klem da shania hanu te nga la assign bat ka Community Institute of Technology kepada nopo St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora Bat hapo kithain seorang idon kumbasan rutli ki training partner jongka MSSDS. Hapo St. John Bosco Boys idon ki CIT. Nashukwa ban keren hangni ban yathu ban share ki shapang ki trade lani ki skill. Baga CIT ke badan hapo St. John Bosco Boys ka ai. Nakamantai ki samla ki long kemi madam tabaru ki nok shoshnong ki ba don Bani haba masngap ni kajing keren.
Marbadasni kaniga CLF ke program kaniga National Campaign for Gender Equality. Tekat tu kaniga su ai kijingran habai dai bagariga kam. Ini lagi sabtu bah. Nangnu kami kaniga term kaniga campaign for gender equality. Perkat shipau arhus nam benshwa. Nelai hus nam benshwa. Kami nak tanya dari hasil jogi. Kini kita nasi kita nak kami osngo. Hakis tong kita. Kizami kini kita rumah perkat. Namar dengan baik hakarin dia jogi borokwe. Kini ke equality, ke inequality gap. Apa yang kita tahu kesenderang, kejur palat-palat. Perteh pemerintah kebah nyitul langkum kawai. Lembaga dengan social media, lembaga news kebanyi, kapor, ilamba, sekui pakai jaka. Bagi dan sisa kum kita ki rukam tray, hakbar kini nak ada yang jadi kentai, kido sibon kijaman doy. Hendak kita jaga tahan jongi, negara kasih jongi berokoi. Ii bagi kentai nese. Ki kham yo ko buram kham sakma kamut pada bau sendrang usa eno namadagi pen ki kam sensar khada hagi strong di thau ki sendrang ki yo ko buram maki ya sajid bun sin kum ki rambas nong kum ki sardar mo ter hade kamut bangile ben ikan thai hade ki sidan ki case hakaba ko blacker menai kong nendam bagi case of single parent niki long keme ki bari 100 te kita ki case ki dan hi but so ki dan hi ki por ka ba ki bri ki trekap teng haba ki bed hai ki sngi baglami bon palat kita ki jekran by equal work, equal pay. Ngat tentang am hamstra ta content. Kamut bangam penslur handai tentang perkhat ba. Nomor haga jeng em jungi ki brio. Usinrang dan kakam kebatang mo ula pantre. Badan ki por badan ki kam tang ki kan thela pantre. Mentad ki demand ka jo equal work, equal pay. Kamut law sandram li bala ura ukit siswa kilo. Lai kan thei ko khajo ai ki ras pa kilo kinamla lesi we art la panra hande kam perkhat bha ha bang yekran ya kan ten bang pan lang khajo ka kerda ko barengkat lagi pe jaga kitab mo keren be na ten khareng kiyo but God created Eve not from Adam's feet but from his rib. Kawamut ba ka kenthai la sei da kurung jung adam bam libat ba kanam long balong hapo aju henry marsanda aju kawamut haka jingim jungi kum ginong song nong thau kat bala ya pentulun ni kam bang ye em lang rengkat Hakan ni kasngi layo ru ya ki jingkai katukat ni nagi doktor ke sawian halo kumno ban rijingri bat sumar pat ladadon ki jingyap ki jingri kum kisnyang kisiar bat cucu ilaong ki jalajungi hamtam nagi kutai ki dekam jingerap na kedepan dan berkumjuru na kalian kesoka pedek banyarapmu te ki jingri bakti kitai phila banyari kilom kisiar kisnyang mo phila banyare di tebun kisnyang mo kitayap Tena kajang department kui balbak sokar ni ai cingera betul bukan risk management do pada cingera kinuri jadi balanya jengdu kan kalau ke insurance balanya jengdu nong bat hachua ban penwai no ya kani ke program layo ya ki kentin ai kublai bat kerkurdo ya ki tu baro ki bulan ban shimenta ha kani ka program da ikong bis imyong juran kajing sedang komentaro kadang kajing kut te ha kene ka por pementa sar kapto kene minute ni sayo ban kliap no ya kene ka program ka jongi te haswa jong kata kumbajulong ka rukam
kajudan kajing aku play margeliang te kajing ku play ka nagalian ko jongi ka bagarpang ka lek shapi kinong sha khot smau pha ki bala pdian ya ka jing khot smau pha ka jongi ha ka ni ka sni ka bagarpang ka jongi ka ta ka jing rakhe ka jongi ya ka jing dap lais nyam jong ka CLF ka jongi ka CLF ka ne cafe ban pet papi ban pet nyarti ia kaget hu rekam SHG hamo PO kan hết nhau chân lý cả CLF là way bắt thernai cả ai cũng lấy apa najat najgan tajik itu lah hang di minta ka CLF like dem kayo kurang